ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون
فآية لهم الميتة أحييناها وأخرجنا منها خبرا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب ففجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلوا في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا أهلكنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سعي لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتيهم من آيات ربهم إلا ظنوا مع الوالدين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما لم يشاء الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم فهم يحسنون ولا يستطيعون تمسية ولا إلا بهم يرجعون ونفخ في صور إذا هم تجلت هذا ما وعد من صدقه المرسلون إن قالت الله ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضرون فلا تظلم نفس شيئا لا تظلم إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب لا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه Pošalji poslanika jednog od njih koji će ajete tvoje prozivati u knjizi i budućnosti učiti i očititi jer ti uspjeh klimatski uspjeh. Ibrahim alejhi selam uči dobu koja će 1000 godina poslije njega tek biti uslišana. Kaže, ja Rabbi pošalji jednog od njih koji će im učiti o tvojoj vjeri i koji će im pokazivati tvoje ajete i objašnjavati tvoje ajete da ti zaista sličiš. Ko je taj koji je došao posle Ibrahima alejhi selam 1000 godina nakon Muhammed alejhi selam? I on, njegov život je najsličniji život Ibrahima alejhi selam. Jako se puno poklapa. Njegov narod je Ibrahim alejhi selam bacio u vatru. Muhammed alejhi selam je njegov rod u Taifu, njegova rodbina najbliži Kamili Ibrahim alejhi selam. Kad pogledamo cijeli život njih obojice jako puno povezanosti je između Ibrahima alejhi selam i Muhammed alejhi selam. I onda kaže za ove mubarek dane, kada je Muhammed alejhi selam bio na Mirađu, susreo se s nekoliko poslanika
na različitim nebesima. I susreo se naravno i sa Ibrahimom, i kada se susreo sa Ibrahimom, Ibrahim između ostalog rekao je poslaniku Muhammedu a.s. kaže, prenesi selam svojim sljedbenicima, poselani od mene. Jer znao je Ibrahim a.s. vrijednost sljedbenika Muhammeda a.s. To su oni koji će prvi ući u ženu. Ni Ibrahimov umet, ni Ademov, ni Musaov, ni Isaov, niči. Prvo će Muhammedu a.s. sljedbenicima se reći, imate prednost. Zadnji smo došli. Muhammed a.s. je zadnji od poslanika došli. Ali ćemo prvi ovdje ući u džennet Allahu. I kaže, prenesi da ovdje u džennetu, kaže, ima ravne zemlje, plodne zemlje i kaže, slatkih rijeka. Kaže da je zemlja ravna i rodna. I kaže da je sjeme te trave koja raste u džennetu, subhanallah, da veličan što. Alhamdulillah, da budeš zahvalan Allahu, la ilaha illallah, Allahu akbar, da svjedočiš u svome životu, na svakom koraku, da nema Boga osim Allaha i da je Allah najveći, da je Allah veći od svega. Kad dođeš u teško iskušenje, nema iskušenja na svijetu koji je veći od Allaha. Nema. Allah je bio kanal Ibrahima spas od vatre. Muhammed a.s. spas svakog belaja. Svih poslanika, svih belaja. Daj nam taj primjer. Allah je veći od svakog iskušenja. Onda ga na kraju treba daj. Dođe to iskušenje. Kad nam dođe to iskušenje, Jarab, ti znaš kako se iskušenje. Ti mi Jarab pokaži. I ti mi Jarab daj. I ovih dana, mojim odobrali danima, trebamo što više da učimo zikrullah i ovih dova, kako bi što više sjemena posijali u džennetu, kako bi nam bašća u džennetu bila što veća, što ljepša, što plodnija. Isto kao što mi smo neki dan gore na mezarima, kad smo poravnavali, ostala sad zemlja, pa hoćemo sad dobiti da trava bude jednaka u cijelom mezaru. I onda bacili tako sjeme gore, pa slane, pa da onda kad kiša padne da to lijepo naraste, da to sve bude lijepo fino. Tako kako sijemo na zemlji travu, u džennetska trava je ovo. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. To je trava u džennetu. Ako hoćemo baš u džennetu, ako hoćemo da sadimo sebi travu, evo nam prilike. Ovako se sadi trava, Ibrahim a.s. Muhammed a.s. ostanoviš. I to je najbolji, najlakši način. Da popostiš sebi travu ovdje, prvo moraš odvojiti dovoljno vremena, drugo moraš ga naći. Treće moraš kupiti kosmicu, nije ni jeftina. Četvrto moraš kupiti goriva i u struju, pa struju troši. Nije ni jeftina, jel? Trava država. A Boga mi i leđa zavodi, i noge, i ruke, svašta ne. Pogotovo treba malo više. Sad imaju gospodice, prije se moralo ručno, ovako, zaboliti. A džennetska trava, šta te zaboli? Zaživljati, možda jedino jezik. A pa je dano žulja, neko slogira. Tako. Imamo još 6 minuta do početka barana namaza. Pokušajte se pomjerati, pa birati prve satove, prve naprijed. Sa strana, pokušajte tamo odmah sjeti da formiramo satove, za 5 minuta počinjemo klanjati, pa kad bude vrijeme barana namaza, da ne moramo onda da formiramo satove. Please, brothers and sisters, come closer. Sisters, you can stay in the bed. Come closer to prepare rows, subs for the prayer.
Žešanu vode da ove poruke iz života Ibrahima, neki od njih, ako ne sve, onda makar neki od njih usvojimo ovdje u našim životima. I da Allah Žešanu nam dati nas Bog da mi i naše porodice budemo Ibrahima, ali i sami njegove porodice, Muhammed ali i sami njegove porodice, da budemo odani Allahu Žešanu, da naš porod, oni koji ostanu i za naše smrti, koji dođu poslije njih, budu ako Bog da odani gospodarstvo i svjetlovo, da gospodar bude zadovoljno sa nama i sa njima i da ovo Boga se svi zajedno okupimo u veliku prijateljstvu i Boga u ovom lijepom društvu. Četiri minute su do Bajram namaza. Bajram, Kurban Bajram, za razliku Ramadanskog Bajrama traje 4 dana. Tekbir tešhid su nešto što je specifično za ovaj Kurbanski Bajram i uči se, počeo je se zapravo učiti već juče od 9. dana Arefata sabah namazom i uči se sve do 4. dana Kurban Bajrama sa Ekindijom oko Boda, na Ekindiji se uči zadnji tekbir tešhid. Također, nakon što klanja se i Bajram namaz, uči će se tekbir tešhid kada ima bude silazio sa vere. Bajram namaz je vapu godišnji i zaboravi se ponekad način klanjanja Bajram namaza. Bajram namaz ima 2 rekata, poput sabaha, s tim da ima dodatne tekbire koje se uče. Nakon što se prouči sultane koji u sebi, imam će svoga proučiti Fatihu i suru. Imam ću prvo nanijeti 3 tekbira, dizat ćemo i spuštat ćemo ruke, Allahu Akbar, dižemo i spuštamo ruke, nakon 3. tekbira vežemo ruke, učimo, ja ću poda proučiti Fatihu i suru i onda idemo na ruku, vraćamo se sa rukua 2 sežde i vraćamo se onda na drugi rekiat. Na drugom rekiatu se prvo će se učiti Fatiha i sure, znači na drugom rekiatu, onda prije nego što se ode na ruku, prvo se uče 3 tekbira, idu se, spuštaju se ruke. 4. tekbir znači ako može da se ide na ruku, posle se vraća, ide na 2 sežde, sjedenje, imam se penje na mimber, uči se hudba bajramska, nakon hudbe se vraća uči se dova i time će kada Bajram namaz biti gotov. Brothers and sisters, Eid prayer is 2 times a year, and I would just like to remind us the way Eid prayer is performing and praying. Niyat is going to be in heart, but also our muaddin is going to make niyat intention loudly, inshallah. After niyat, we will start with the takbir, Allahu Akbar. Then everyone will recite Subhanaka, silent for ourselves, and then Imam is going to say 3 takbirs when we lift up and down our hands. After 3rd takbir, we connect our hands again, and Imam is going to pronounce and recite chapters Fatiha and 1 other chapter from the Quran. Then we are going to the ruku, sujood, and coming back for the 2nd rakat. At the 2nd rakat, first Imam is going to recite Fatiha and another chapter from the Quran, and then we are doing 3 takbirs. When we do our 3 takbirs, we have to lift up and down our hands. 4th takbir is for the ruku, then we're coming back from the ruku, going to the 2 sujoods. Final sitting after 2 sujoods, and then Eid khutbah. After the khutbah, we will do dua, and with that, inshallah, Eid prayer is done. Please, I'll try to not be long for the khutbah. Stay to the end of the prayer if it's possible. If you're not in some rush,
because the khutbah is going to be on both languages, inshallah, as always, at the Bosnian and English. So, صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيتم أن أصلي بالله تعالى صلاة عيد الأضحى أنا أن مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام. وأقول القرآن تسافر الله مسلمين. ويستقيموا يرحمكم الله. Three straight rows. Make sure there is no gaps in front of you and between you. Come closer to each other, shoulder to shoulder, or foot to foot. Drugi sad, vi se pameti na gore na spratu zapravo i pomoći. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وخلائه المهديين من قيامه خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Kaže Allah Đelešanu u suri Al-Ma'ida 27. ajetu: ispričajmo dvojici Adamovih sinova onako kako je bilo kada su njih dvojica žrtvu primili, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije. U suri Kevsar, prvom i drugom ajetu Allah Đelešanu kaže: mi smo ti uistinu mnogo dobro dali. Zato se Gospodaru svome moli i kurban konj. Tako je, poštovana braćo, cijenjene sestre, nalazimo se odabranim svetim danima Kurban Bajrama. I ovi su dani Bajrama odabrani za nas kao jedina dva blagdana, jedina dva dana koja mi slavimo i obilježavamo i veličamo. Kako vjernici, kako mi muslimani obilježavamo i veličamo nama najdraži dan, ta dva dana u godini. Gospodar svjetova nas uči nečemu o čemu mi jako malo razmišljamo. A to je, nakon Ramazanskog Bajrama do dana Bajrama treba da dajemo i moramo dati da bi nam post bio primljen sadakatul fitr ili zakatul fitr. Daje onaj ko ima, onome ko ne ima. Post nije primljen, Ramazan nije validan, nije važeći, dok god ne dobijemo zakatul fitr. Dok god zapravo jedni drugima ne pomognemo. I nakon toga nagradu primamo na dan Bajrama. Za to djelo što smo se povezali sa ljudima, što smo naše sakovo učvrstili i jedni s drugima se povezali. Kurban Bajram, drugi Bajram. Kurban je također riječ hebrejskog porijekla. I u arapskom jeziku dolazi qarib, znači blizak. Kurban znači približiti se Allahu djelom i približiti se jednim drugim. Približiti se jednim drugim. I sinoć, jedan džematlj me upita, tvrde ima kakve šanse da se naša tih džemata ovdje ujedini. Što o tome nismo razmišljali malo ranije, pa nismo se nikad ne razjedinjavali. Pa uvijek bili bliski jedni s drugim. Pa učimo lekcije one koje treba. Ko će danas biti na Bajramu da nauči šta Bajram znači. Oko 5-6 hiljada ljudi, Bosanaca je samo u Judici, možda će 2000 biti na Bajramu. 3000 neće. Neće li znati šta znači kurban. Neće li znati šta znači kurban. Kurban znači približiti se jednim drugim. I ako danas, na današnji dan, se približimo jednim drugima, imat ćemo, osjetit ćemo blagodat. I ovi dani ćemo biti lijedi i osjetit ćemo njihovu blagodat. Ako ne, ako nam bude samo obični dan, dodali smo samo ovaj Bajram namaz, nećemo velike koristi od njega i efekta osjetiti. Gospodar svjetova nam naređuje da zakoljemo kurban. Oni koji imaju i da podijele tome, oni koji nema. I druga stvar koja je nama u praksi, u Bosni jeste, ne znam da smo je ovdje prenijeli, jeste da se kurbani dijele međusobno. Oni koji su zaklali onima, koji su zaklali. On je meni, moram i ja njemu. On je tebi zdravio, znači ne mogu ti nositi. Što? On ima. Njemu ne treba. Daj. Pokušaj da pronađeš nekog
koje nije. Draga braćo i sestre, ima muslimanskih zemalja tako siromašni, da neki muslimani jednom godišnje meso pojedu, samo za kurban bajram. Kad oni među njima koji imaju podijeli to meso. Samo jednom godišnje meso pojedu. Nama je Allah Žešanu dao tu blagodat da moramo mesa jesti svaki dan. Nemojmo je izgubiti naših nemana. I ovo su dani kada treba da se prisjećamo toga i kada treba da dajemo. Ako ne možemo da nađemo u Americi, imamo priliku u Bosnu da pošaljemo kurbane. Onaj kurban ti u islamske zajednice, svi ti kurbani idu u medrese. Neki ostaju, podijele se u manje behanje ljudima koji su potrebni, većina tih kurbana ide u medrese, učenicima. Ja sam bio jedan od učenika medrese i vjerujte, kad dođe burek srijedom na ručak, obratimo se. Ne idemo, ni baš toliko mjesto, ni učenici medrese, nema toga. Jednom ili eventualno dva puta u sedmici. I znate da znamo da ćemo svojim tim kurbanom obradovati to ne. Par stotina djece u nekoj od naših medresa. Veliki je i to sela. I pokušajmo da nađemo najljepši način kako da taj kurban bude što efektivniji, da bude što više vezan za ovu svrhu za koju je i određen. Kaže Allah Žešanu također u časnom Kur'anu: Muhammed a.s. je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosti su međusobno. Vidiš i kako se klanjaju i lice na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja lica na tle. Draga braćo, nekako smo ovaj kuranski ajet okrenuli. Pa kad nam dođu nevjernici na vrata ili nas pozovu ili nam pošalju poruku, mi se njima na najljepši i najbolji mogući način komuniciramo, obraćamo, pokazujemo ljubav, izražavamo samilost, toleranciju i tako dalje. Kad nas brat musliman nazove ta pomoć, neće se jami. Kad nas brat musliman zovne, hajmo nešto, nađe 100 izgovora, da ne uradi za izađe. Kad nam brat musliman traži, opet, ajet kuranski smo okrenuli. A kurban bajram nas podsjeća upravo na ovaj kuranski ajet. Da mi međusobno treba da budemo tolerantni, treba da volimo jedni drugi. Treba da budemo milostivi jedni prema drugim. Treba da posjećujemo jedni drugi. Treba da razumijemo jedni drugi. Pa kad neko od nas i pogriješi, pa da razumijemo koja je insan, ja griješim. I on može pogriješiti. Kaže, samilost u svijetu prema drugim. Milostivi su međusobno. Međutim, milostivi smo prema svakom i nismo samo jedni prema drugim. Molimo Allah Žešanu voda da ove kurban bajramske dane iskoristimo onako kako je najbolje. Tako Bog da uradimo ona djela s kojima će Gospodar svjetova biti zadovoljan. Molimo Allah Žešanu da naša srca ujedini. Molimo Allah Žešanu da spusti svoju milost i da mi budemo milostivi jedni prema drugima. Molimo Allah Žešanu da nas i naše porodice učini odanim njemu, njegovoj vjeri, njegovom poslaniku Muhammedu a.s. Molimo Allah Žešanu da ove kurban bajramske dane provedemo u sreći, besedu, rahatluku, Bajram šerif, Mubarek, a ovo su vama i vašim porodicama. Alhamdulillah, kemdu salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zim ila nabiyyi takmil Muhammad sha'an sharif safi faqala azza wa jalla min ba'di mukhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. All praise to Allah Almighty, the Lord of the universe. Salawat, salam, peace and blessings upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family, his friends, his companions, and everyone who passed away on his back. ربنا تقبل منا هذه الصلاة كما تقبلت من عبادك الصالحين. Odlični prednosti Allah, primi od nas ovaj naš namaz, onako kao što ti imaš namada sve najbolje pravo. Our Lord, accept our prayers, you accepted prayers from your best servants. Amin ya Rabbal Alameen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Uzvišeni prednosti Allah daje nam svako dobro na ovom svijetu. Ja Rabbi daje nam svako dobro na budućem svijetu, čašu nas ja Rabbi za džehennemske vatre. Our Lord, give us the best in this world and give us the best in the hereafter and protect us from hellfire. Amin ya Rabbal Alameen. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Uzvišeni prednosti Allah, prosti nama, prosti roditeljima našim i prosti svim vjernicima i vjernicama na dan polaganja računa. Our Lord, forgive us, forgive our parents, forgive all believers at the judgment day. Amin ya Rabbal Alameen. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Gospodar naš, daj nam da se sjećamo
daj nam da te zahvalni budemo i daj nam da na najbolji način propijemo služiti. Our Lord, provide us and give us, remember you, give us to be grateful to you, and give us to serve us in the best possible way. Amen.